Nah kalian kakek siu halor kejing syak bom syatit kisah melakasi kalami syakmat ban pendem jur ya kisah ngut ki BSF ki bala bom dusmon ya kita kisah melah menehi kasngi akan riu terik ujeliu arjar arpusau kakek siu riwar mingi circle kalawan ban pensynganya halor kejing lej IFAR persya ya kita kisah ngut bat syusyuru la yoi bau bakaman saujur ha ketika kejing syak bom lati udai driver balatip kerteng ru kumu miki ksiar ha kabau mula syu ban wan kejing IFAR namar kejing nang telot kan ang ya kisngi kakek siu kala berngembru ya kibor ki badai pej balada kimla ban le halor kane kala berngembru ban mi hino dalade ban sim daka senjam ka bakam tenge namar kejing syak ban longlang kenya jong kita ki samla khasi ha kita ki sipai BSF bom kejing syak tet ki samla ki ba prebelas ki jaka tina kalian jong iku baseng ni dap daga jing ni dap ni pendrujur ini kejing le BSF barak juga por mendaga sini na kalian ki nong syok nak kalian bersama di belakang kaki BSF di ombuk FIR di nak kalian keseng min budien ya kini ya kini ke FIR but kum keseng ni in park ke jingthot ini park komplain sya ke Human Right Commission sya ke Home Ministry sya ke office jong ke SDO Civil Supervision but kunjuk sya office jong chief minister. Kalian keseng, bila shimmy kerai, bagi negara kandai kesen ke khaduk, bagi jingsyak thambor, jingsyak syok, jom persam jumi kemudian henti borda, kandai kesen ke khaduk, bagi nampak syok bahkan jahai, tina kalian kejongi, bila shimmy kerai, balada kesorkar, ada kita di badan kebor, kimlah banlai nah kalian keseng kan penhiar kesipai kan pergi dari sipai jauh geri bekerja sendiri menhias sedikit cakap pada begini ada hino ya geri bekerja sendiri berjumpa